Lucia fuying ikapito narakwa vatvatak. Mavitos ro chirig na ni Yesu duar watawam mangira na do siya paino. Amyandang so mimong no asapuwa itay sang no luma. Iyaranam amyan so asaka ni kaglo na lamlam soy na maingen. Ato dadya nga ngay soy nawan. Mamiring no mimong no itay sang no lumaw vari na ni Yeswam. Tuvoyin nao makanata nga kamararakan da no tao do yotay. Amangay man ni Yesu umiwakwak do lamlam soy na. Makaranas sira di Yeswam mapasya sira na siradya. Maniring siram manuyong wo mimong no itay sang no loma a sidongen mo pan. Tanan niya pratan niya muna tao do yotay. Ni pamaring na yaman so ni norian naman. Mira tatangam matsira na dira si Yesu. Alikira nakapakaranas dam manoviwo mimong no itay sang no loma so kagagan na manchi ni Yesu. Maniringam mo panirisiringan. Tumuarikrik na no kay mo dovari naman mo kaipong. Amuriwo na manikas na kamanchini mo. Tanasaw chiring mam, jabo ka jinapian no lamlam soy kwa. Akmanjakan. Ayaw mamiring so chiring no makarakarang pa kanya na itay sang no loma. Ada kami ring jaken no yamavvevean panya na itay sang. Nuyam miyan sukutuvuy na mangayam datungon no chiyaken. Nuyam miyan sukuy pancha mayam yato ngayi. Nukutuvuy no lamlam suy kwa may varayam yato may varay. Sunaikak man sang no chiring mo ayati mo yata makavunaso ing no tao. Mamiring na ni Yesu chiri-chiring nam, niyak na. So ni panchan na niya do machiradya tao. Maniringam, di ko pa ni makachita so akman sang so kakdekdeng no uno na doy sedia tao. May sinauli siraw ni tuvoy no may nakamatao do varidam, machita daw lamlam soy na makunong ranadya. Jimayo no nayam mangay si Yesu do naing aili. Aw no tanda no machinanaw dya kano arwataw. Makaranas do sa murangan no ilidam, masin mo na o sumibuno ni mawakwak ataw. O ni mawakwak na magakayam, vivowon na anak no vawa mavakas. So ni karuno tawa ni umunong do inawan na. Machita na ni Yesu vawa mavakas, amlaviso ununad, amuriwo ni kasyan na niya. Maniring diyam, di kalavyan. Mira tatangam, manginara na pinanano ni payandas siya. Uriwo ni seikada, no ni umunong do inawan na. Maniring si Yesuam, imura na malavay watawam, paivangon rana. Uriwo ni paivangon na rana maviyay, kapirriyak na rana, kanginaranan niya ni Yesu do inana. Uriwo ni savasavakan dan niya no arwataw, akasari dan niya diya mataduto. So pichiringan da so, uyo dayam yan jatan so, panuyunuyuan na chiring niya mataduto. Maniring sirapam, yan ni makaranas siya na o yamapataradang jatan. Uriwo ni pilibuangan dan niya no akman sa nga varay na ni Yesu do pichililyan na do yotay akado livu-livun no pungsoda. Uarua varay ni Yesuam ni panchida di yoani no machinanaudya. So niraran na surarwadira. Katuvoy na sira mangay di Yesua manchino. Manwa, imo ni panchiniyoan niya mayi, no naman pa nanalaon. Maniring sira urarwado tangayin ni Yesuam,
Nanituvuyaman no ni manaktaka siyoan niya maya mapachichidi mo. Manwa, imo ni panchiniyoan niya mayan no naman pananalag. Ni machinaw no kano nangu kanyi umiwakwak na ni Yesuso arwa may kaingay na kano kuvutan no kalamsoyan ni satanataw akano mavutataw. Manyiring si Yesudo nituvoy na ni Yoaniam, angay kamo panchan di Yoani, unyo ni machita kanunyo ni mamiring. Duyada kapakachitaranano ni mavutataw, da kapakalamranano ni makasapataw, da kapiaranano ni umlabyab sukulitataw, da kapakamiring ranano ni mateleataw, da kaviyairanano ni mawakwakataw, da kapakamiring rana sumapasarya chiri-chiring no ipanguyong-uyod dataw. Umano yung diya na di may karwaso na kamam tiyap-yawri. Mangayranaw ni tuvoy ni Yoaniam, ipanchina ni Yesu varay na ni Yoanido arwataw. Maniring diram, nukangay nyo no kakwa kumala si Yohanido kabuan no niya kawan no tawam, sinodang mangay nyo amirngan. Manwa, nyo ipanchi si Yohania to dapliplin so ununad. Manwa, nyo mangay chitaan wo may ayub so apia ayub ataw, tao may ayub na so pipi ayubam amiyan sirado vari no panyarisirangan. Ikongun nyo yang idodang. Manwa, nyo mga ichitaan wo panoyunuyuan na so chiring niya matado to. Kupa chiring din nyam, mano yung uri. Amnak-nak man yun. Ta, ya marama siyuan niya kano panoyunuyuan na so chiring niya matado to no kakwan. Iya ranam, yam yan so yamunga na ida. Yadum ketdo seisyo. Uchiring dudangam, sita palaw, yaku tuvuyin na umuwad-wad do rararan mo. Ukuipan chidinyam, yabu tao no kakwa makarapsiyuani. Yawara si chay kwayam, yara na mayray-ray wo ni mavve na tao do italamurong na niya matadutwa. Kaniyuan yan. Umamiring so nanaw ni Yesu arwataw, akano mapivariso day king atawam, isari da diya mataduto. Sirara noram, nitaktakan na sira ni Yohani no kakwapa. Amu tawa matsyagum do farisay, akano mga nanaw no iwawalam na niya mataduto. Adya ni miya so kataktak na dira ni Yohaniam, nitaw siya daw naknakam na sira niya mataduto. Manyiring pa dira si Yeswam, ikong upengengayan ko so tao si Tsakwaya. Siruram, ak may kanakana, may lalamdo rara naman chino. Naman piyan wano din yinyam, kanyo di maganam. Naman amlavyam, kanyo di lavi. Maira na ni manaktak asiyoan niyam. Di mga kadino tumakatakaw. Do kanak-nakam na siya mataduto. Ading iyop susaki. So nipansyan yun niya rumiyak. Yakara na nipamnakan na niya mataduto atawam. Kukuman. Kumyup. Amno kamu maniringam. Ya matetenan aya may yuyupen. Ya machiravurdo mapivariso di kingataw. Akano mirarate na tao. Amu teneteneng na niya matadutuam. Manuyo nga may tutuaw do makranya tawan. Amyan so asa katawa matsyagum do vari saya tumautaw si suduvarid. Nukanangam amyan do ilida so asa ka mavaka sa mayraraten. Mamiring na si Yesu amyan do varida no tawa matsyagum do farisayam. Mga iso asa ka
tago amarang no ipiki kuris. Ami itatanak do likod ni Yesu umutundo ay na amlavi. So, nipira panano kauna do ay ni Yesu. Mira tatangam linasan na no avok na. Karang no naso ay na. Kakuris na ranadyano. Marang no ipiki kuris. Macita na no tumaw-taw si Yesu ataw matsyagum do farisayam. Naknak man na do uno nadnam. Nuyamano yung utaw wiya ya pujiya matadutuam. Jabu na kaji makaten ngando varay na no yaminan dya mavaka siya. Maniring si Yesuam musimong. Yamiyan sukuy panchidya mo. Maniring si Simong di Yesuam panchan pala. Maniring si Yesuam, amiyan surarwa katawa ni mamawud sunyerpido asa kalaupan. Huasa katawam mamawud so alimarano. Hukararwanam mamawud so alimapu. Ikong udo abwa tao nyerpida paulinda do nivuda. Ika sinasirano laupan. Katunara na mapika bubuan so nivod. Naknak menyo pala. Sino jiraw riu maglaglaw pano laupanda. Maniring si Simongam. Kunaknak manam unimamud so arwarwang. Ta nipika bubunaw nivod na. Maniring si Yesuam kamano yung suipansi. Sunicitan na sumavakas akapansinan niya di Simongso. Mumacitaw mavakas siya. Kustom dupduvari nyam. Mudini pantayakan sorano ma panguyuyasan ko. Yiyam yananyuyasan no kauunaw ayiko. Anakalinas dyan avok na. Mudini ang nuyakan. Amiyaranam yan makalapuno kasdep ko nakarang nusway ko. Imuam yabuataw nga munikuris do ko. Amiyam nanikurisan wo ay ko numarang nuapay kay kuris. Amuri wo kupansyan niya dimuan. Tao na ikara ko no pangangarilawan nam. Yaro ni mavunas na raratan na. Wali kaiso ni kavunasan so raratanam. Pero karilawan na diyakanan. Maniring siya so dumavakasam. Yan ni mavunas so raratan mo. Maniring uununod na no matsyakan jam. Sino-sino ya. Yato vunas so raratan no tao. Maniring siya so dumavakasam. Makapiya kaso uno nedan. Ta yanarana ni patastas imun niya matadoto. Duya mo kano yung may gannya.